Ino elimu. Atiriri. Ya nino ni cietu. Wanaga mbeca ukaguruka. Ti kuvura guruka. Ya nino ni cietu turajugwa. Icio ni citu. Ngiri magana. Na cingire uguo takurutia takubucia kwa. Menya ndagire kumanjini ngiri magana maire kuingira warimwe. Ngwiraga atiriri. Kenya ngai yekirite gatagati ka matu maku ni ndui. Utombo. Akiri ni mali. Yani no twanyita uguo. Na ndakwira atiriri no ne gugikio muthi. Gugituko muthi tuninge ta icio. Ici ni iria uthukuma gwa thirikari mwaka na miaka. Ngiri magana maire no naga nguite roni manji. Na ngare bana miaka yo. Miaka ita ona uri wakinya magana meri na wa mwicho wa biro wa. Bena ni riri. Na ndo tungenyitwa. Kunyitwo no. Tiga na wiciragia ta kiria wiciragia yani akitwa twanyitwo twiku. Ingine wizo no gutwika precocious. Wira uruta ko bila evidence. Kogo leo ruta wira na mundu. Ndukareke ko na evidence ona kau. Iyo nakareka nini? Ona kamwe. Ationa no akinya hario muri tuma nawe. Mamita tambote. Newe tonora mithiururuka anasira nenguruka icinja igire tingarira uyu ni customer waku utige wisi kuririma ha uko ibitawira noyo ciake nikire muhuko ni twimbi kogo ni twimbi ikora na pesa ya na wewe twendise muno wananingia wira hapo wewe twendise you approach professionally sawa kacha nene tu kandila yes Yes. Hey, sasa? Poa sana. Karibu sana. Oi, nyuma kwekora. Hai guku baire mwandu mauragiriria guku magioka. Atigane gakari ndona kaita korete. Tampo betikire dakika imo. Imagine customer wengine wananisumbua. Ta imagine mundu. Kuna magari nakuja this week. Liwa ra insist ate no nginya ni muonde leo munthi. Tuone kama itakuja na hii magari itakuja this week. Na unajua ameweka pesa leo. 1.2 ati na anataka ana insist leo ni anaenda kugeria nenda kugeria mona kana no yuke namba chira ukakuma Japan this week kuria tiri kama importa gari ujui that's our business mimi ndo nauza second hand hapana ni second my dear ayatiriri sorry kwa natia kwa hata sikuoni rudi imagine hali mundu ngo nekira ni factory yake ni data account itu na 1.5 ati tumwikire nyingi leo angalia sasa leo no ya kukwera na batch hizi kweli mtu analeta pesa the last minute na lenda yuka ni namba chirekerwa meri the last imagine this how we this one anaenda mikiriko guys no Toyota sijui yani huyu ni wanoa kai atire haya now kono wajirite ugo ona digi prefer gari njeru by the way twendagia second hand na tukandia gari njeru niko ingi tutukanagia ndu isiru wa customer kwa andu ambe kidogo kuna mtu ana pesa kidogo kuria murimi munene ukamatara tungekugurira immediately by the way rutere yai ingiuka njeru ingiuka na bia cigana ino ginya Kenya yani ne koro injarari ciaku at least 600 yes 600 magana matandatu ai yes 600 ingekora wena yo guku asigatika wangigure njeru handu wa kurihira ya 500 siaika just 100 na difference ni shilingi ngiri igana rimwe aidho gakwenda hiyo ni kitu kidogo sana taru ndona for example taru kwina ino aya ndo aire marenda kuonderwa ngari kora kuongereva tungionda yo yake yuke na bati yake hivi hapana kana ukienda ukaleta leta ni after how after 2 months no ino riga uka within kuko no ende yuke this month ina ya mbere iraki within 21 days taru igekirwa meri Thursday kuko within 21 days ikoro cie Mombasa kuko rukoro no wende ukireba mbeca immediately ngi tuone bamwe na ya metia within 1 week within 3 weeks ukikora nayo na ndona da suggest no wikire atiriri weshua no wikire mbeca account ina immediately
Logically, as long as tuko na agreement here, there's no problem. In fact, what we can do ni atiriri. Tuhurire bengi. Yeah. It transfer that amount from our account nigetha ithi immediately. Oh, icio tuithiage cia kuthi ucokie Nigetha riu documents ri ikorwo igithie kiria bumper to bumper na mbeca. Ona. Nigetha uguka rucio ri ugoka twina ukora riu agreement na tukothi tu prepare nginya na agreement ya turatuma. Tambira turenda this time exactly ta area. Ta area no ikiona ya silver. Tambo niongalie kwa website. Naona ka silver, hebu nione mambo ya mileage. Kai, wewe umeangukia. Kadhiete only 64,000 kilometers. Ino ni ngari njera. No menye ngari ya muthungu ithiete kilometers 64 gutie kundu ithiete. Na ni wamenya cia rokorani. Ayuta kwa umeangukia na nona ni silver. By the way neno cingi ciothe ni black. By the way anatia gutindo kama ka uvoro ati data nga contract anga agreement anga ndaro nona toyo. Unamjua wewe? Hata simjui. By the way, alafu natuma 1.5. Yes, you see, wewe ndio unatutete kavinda kamiaka. People trust us. Yes, watu wanatuamini. Na lengi you see we are doing it from the house. How can we be? Yeah, otherwise I would prefer not to make it less than 20 minutes. Siba uko na gari nyingine? Uliniambia unataka kununua tu another extra car. Kunayo. Kwa hivyo unaweza kimbia haraka. Naweza kimbia. Si ufanye hivyo basi mpatie. Ngukuhe account number. Nigetha wathi wikire mbeca immediately. Na wekira uni notify though ona ko bengi ni kuni notify ri. Pia wewe unitumie message uniambie imefanya. Okay, lakini ngo forward. Mpatie number 0712 345 678. Ndio ila wetu mukora na crisis. Riro ria mwetie ngari moya thatu atangu. Na wiki ngima nthirwo ti mundu witetie ngari ino ira okasiete tu thia na wiki. Umepata hiyo kama message? Imeikia. Sawa. Sawa. Koguo kuthire ujikire transfer 600 to this account. Yes. Wanaongea bottom 5. We are doing it. Lazima tume no gwicio tugatumira guku. Wetuma 5. Igano kareta wewe atiri. Bethe ona niguega nigetha tukiandika yu agreement. Yes. Ndio. Ni tukiandika uguo. I think that's better. I think I like that arrangement. Yeah, it's a good arrangement. Maitho anu wacoka ngari njeru na naigua wauga cia kuni cia wira. Koguo turutaga mataxi. What is taxi na transport business. That's good. Ngari njeru by the kundu yugaga. Wenda ufanye. Ndio ikaraga muno igagwitia ikikaruta mbeca cia mungu. Ndona ira ntukurutithania ngari titigete kwa no. Trust us. Taru naona mundu thekira 1.5. Wanaorora na triple. Hata simjui. Hata tumjui by the way. Bali tu akona transaction ya huyo wa 1.2 wanaija ai Uganda sijui kazi gani anafanya. Watu wanatumba the people trust us. Hii ni kazi tumefanya. Bali hizo ni mwako wake kana in this business. Pekee hivi. Nigetha hata kuhanyukia that transaction. Sawa. Thank you Imuno. Thank you. Tutaongea. Sawa. Mbesa sikiraga wao. Yani sio kazi hivi. Takwenda sisi silikuwa 200. Na matano na kila vile. I think we are getting somewhere. Ndiane zile maisha yako. Yani unaenda kumbira. Utokoe uonde mwana wewe na ndo. Of course. Ni usora. Usora peke yake. Unatumia tu akili. About ile. Kule mtu wangu huko. Otimo namba hiyo nene ngora ngira kwengora ni akuya. Gukoni na guzora. Kumbe wewe hakunigushora kumechora. Wewe na ni wangu manarua. Ati serious. Professionally you've done it. No hando customer nyingi. No, ndako kuvenya ni mbeu sana huko. Kona gatonge vina. Yani mbona tabariki. Kwambera. Kona gatonge vina bwana yale hueta kile. Haya, yule mundu toshi ono kisemani na kundu tu kuna ule wa muona. Sawa. Leo kuma aba tutimo hizi. Kuma. No ingembeza ziengera. Besa siengira tutimo idai leo. Sawa. Ndagati, ate tutiki. Tutimo hizi. Wakere tutigete ati abo tutimo hizi. Ya gatatu. Tutimo hizi. Nyina Njeri. I don't wanna nai. They are very good people. Yes. Imagine kinya ni mara import gari. Riu anda decide kaba tugure njeru. Imagine the difference is only 100,000. Riu ni kinawe.
Imaitia maku kila saa onago mundu agikono. Yes. Lwiko maratumirwo 1.5 tu nao hauwi. Na ici tu no ja 600. Urona ithui kari ithui tukonwo acio angi mage gukonwo. Yes. Acha we. Ngathukiria mudi riu. Ni sawa we, no tukwaria. My dear, I'm excited. Ndakwira ati singiraga oguo ka. Ni ndio na kawira kingi karangenia tagaka. Na kawira ici. Ati unabatara gutumira kiongo, ukaria mbeca kingira ka. Yani gatwa thukuma mairi. Riu ni matano tweterere. Ona nyingi no ikoro irio hau ciukite. Umuthi no reto kikinyo na kamita. Nyona ndiretikia meni. No andu ni aguruki. Ngari ene no yume ciringi 600. You see that? Na nikio kanga gukirwa atiriri. When the deal is too good. Ndori gukora wakirwa. Urateka advantage ya mataiguaga. Imagine. Ngai angona mubujo na gatura bunjagia andu matinyitaga. Matinginyita mona gata ucio ngi urero. Riu aro bona riu no agangari. Ndio mundu aciragia ni smart muno. Na wacha hivyo. Ni ndo ndio ciria atiri no na broti no ri haha next. Ino toliga ineno ina thara. Yo tete tuambie kwendia broti na tukwambiria nayo. Na paile no atwendi. Yes. Yes. Tondu atiriri ino na turi kimendagie twi mwena uyu wa guku. Ona ngira mundu ikinyete hau kuri mundu ngimenya. By the way, ona turiendagia turugamite gwitu. Tugera mundu mpeko ndiko pale. Ingine andu mugo. Obatithirio no abonoka. No wangenia ni kunyita. No, lakini ndatiga ngwire ni the only fear. No tugurire romantika tugure bulletproof. Tiana guoya Makothe. Magana tukubura rithathi. No. Ati no. You see the problem is mundu ndaina evidence. Ndangithie borithi. Ngai. Pesa ni ciatonya. Ngiri mara maigana. Ngai. Oh, gutatiga na kwena ka message. Aragate. Check WhatsApp for parking slip. Tone tambotiga kwena ka message kenge. I'll be coming for the agreement. Kale muguruki. Kale muguruki ni agreement yendete. Ndakwira ati agreement ni moyo. Wacha hivyo. Akiuka kugira agreement ri. Akole. Na kile gweciria ngona embu ino. Ugazara gwe gitonga. Ile tolinagia gutu. Wacha hivyo. Ndakwira atiriri. Tugutonga twake nginya buroti tweke maburoti. Twaregete kwambiriria tene ni kimeni. Kai na muthenya wakire ndurendete kwaria uru. Si maana how is it? Anyway, thank you many. Apology granted. Good. Una ungulire nyama ni ndo hapo tindo kidanga. Yani reke tugi atiriri. No riwe. Oira ni tukuruta riu seriously. Ulithia guketha customer uguo ketha customer no customer tuli ndiraga nacio unitary. I think that's a good idea. Nyina Njeri mahitia makuonaga kila saa mundu agikonwo na ikio ndirakuria iyo niyo ngari yakwa ya mbere kugura nie ndira thina na indo ciaku ona nie ndirakona thina na kindu giaku ringi tondu icio ingi ni ukoragwo na evidence ino nduri na evidence ungihotete kunengera mundu mbeca no coke o uguo ndirakwira andu acio nyuma umutigio o uguo umutigire mbeca andu acio nyuma kwao nyumba gutira makania kana kwao nyumba kana na ni muthuri na mutimia andu mena heshima ciao gutira makania kana mena muici ndakoragwo yandikite haha ti ndi muici kon meni matiandikaga haha ti ndi kon ban ka ndi kon woman nikiona ari mwangika maundu itego involve aria maiyaga ri matikoragwo na na kiria you like complicating issues for no reason ni tondu ndwethete wi wiki utagetha wi na after all bia tikumane ndamane oria ukiraga no gwe njukiraga ndatwara bia fegi koguo ri tutia maundu maingi tani tuthi so the evidence is here this amount transferred to this account tutia maundu maingi tuthi tukone tuthi ngamone sawa niguo no time to waste haha tugithie niguo gikene but I'm not happy about this.